Ongeria Kathumba bakuma kaunti ya Tharaka Nithi batongeretwo ni mubunge wa Ekuru Susan Ngugi Mwindu amwe na kinya munini wa ngavana niwe Nyaga Israeli na kinya mubunge Kare Kembiuki na MCs Kathumba ni bethirite bagitariria rwagia rwegie finance bill ruria nkuruki rwithiritwe rugetererwa kwithirwa wikinywa mbungene kuro kwithirwa jukithumwa ria igita ria jathatu aria nkuruki bakiaririria untu bubone bethirite bakira Kenya ati tika Rais Ruto ethiritwe akienda kwithirwa akinyiria mukenya ende ezi nio njira yake ya kwithirwa akibokiriria na ati ni bagie na umiriria nikenda mantu jethirwa jagitwika bubwega. Atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi ariogo mubunge wa Ekuru Susan Ngugi Mwindu mubunge wa gicigo mbunge kia Kare Kembiuki na munini wa ngavana Wilson Nyaga Israeli ibatheterete kinya ria bunge ba nthiguru ya Kenya bara baingi gukurukia muswanda wa kimbecha wa kithirikari kana finance bill ya mwaka wa 2023 koguo antu betu ona tukikurukia nitujalia maisha ni ngumu, lakini leo nionde kale kwambia ukione sende ngedinke na uga nkubuti no una malakita mama lungi mapake tuna na ala madare una barabareje na contract tayari, lakini contract yako na kwa deposit hiyo itawezekana kweli? Ende kambwire turethere Kenya ekari ere echafukete ena thina ciateke turekerie ni mheshimiwa Ruto atotongori tukainyereka tatio tuna mejara tunyereketu tukarigara na kamwete tio tuna mejara turute mbia cietu tutetherie babarembio babarende tubaukerie. Atongoria baba baugite nontu akari betegirie ndagitari William Ruto na kumunenkera ruturo rwa gutongoria nthiguru ya Kenya wanende babateri kumwitigia na nkinya kugiona witigio ati agakura Kenya kiri ukombo boke na nkinya mathina mara marumirite nthiguru ino. Twetigie ni William Samoei Ruto mwa korombie na twendete na renkora kurtiranto wera na wakechiumetie atowatene muragi ogu tumuthingate tutena ndau tutena shaka tore nyuma tukunekere toneturia mwathani Yesu Kristo na gomaga tukimbia tuthiete na ningwetikia urogo kuruta no gututete mheshimiwa kwariria ndo ya finance bill ndio kwariria wanga wangu president wetu arute wera no murure raino karute wera na sedia jiao ndo no dure tonena are kanichanie rumana nkinye kumbo wandia mwembe na nkinya wandia ganga mubunge Susan Ngugi Mwindu arauga amona kwithiri bakurukirie muchando yo bari metho gutigira gutire mbecha cia mwingi ikaomba kwithirwa ikiurira kiri mibuko ya antu etire abukegwa nkiugi kuregwa gutigwinde na ndira na mbio na mtu basi nisho ndari mbetheranie na ndio mwende MP wa Tharaka Nithi County ngasi shobera mwangamba kikishe besira siareto mara besira siirwa Tharaka besira siirwa chuka chio ndiko bitora wera bora kugethete ata atongoria baba bari aragia bari kanichania kathorekia kithito wandie ni amwembe kagitaga guchokia nkatho ka MCA wa Kworoto Nancy Muthoni arachia chacha gicigo mbunge kia Mara na nkinya kaunti ya Tharaka Nithi chiombire kumatira. Muthenya wa munde ndai na kiatho gia gucokia nkatho kanisani ire ya kwira ndijaga Kithito Catholic Church kwira mwathani thank you nuntu wa kanya kau ampere ka nominated MCA nuntu tikori untu wa muchezo twali baingi bara twarute application yu na ngai akiona ampe fitheu na untu magania na kanidi mheshimiwa wetu nani mkaba kwa jauma mheshimiwa wetu kareke atulathirite ngabana njuke miaka yote semu kesi ya no kumenya mwako obugula karibu Israeli studi 100% na tutasimama pamoja. Kwa hiyo ninakuga atire twari kora konge omutalo ngabana werwao mondoni akaya wa musara wake kulingana na wirore arutaga tirare gukudi tubabonde ndaringira nitambandikira message ambira rikanithani urwa ko Uganda igugwita akikubashwira ambia bakejaga niwe uraye kumbikira wasiwasi ni baba yao lakini ndagwito nakarega kuija nani nuntu ndio ndinda kaya anokugwa ni mtu mko kiwa nikirudia baba yao ntasimama na wewe lakini nuntu kuja baba ri aba nako kejo bule jite utaja kumbira mbeje kulungama nabo no ria kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbetagwa Mateni Mugambi.